Whaftai. O ila tongi e tō se pulu. Tawatanu masamu. Ya. Oleh whakamuna na e msalo ya all permanent residents. Na show la ko permanent resident. Ai la ko passport of kadi ki. Ai la ko permanent resident. Tapi boleh ni tu iba dia asalkan mutulah boleh dia pun. Tapi untuk cedera pasal saya pakai. Ini oleh kalau passport boleh ya sila Australia. Anak ada stamp aku mana ko permanent resident. Samoa. Jadi makai lah ya sesuatu. Lo que yo te pongo es de hoy ese poco puede con el cultura siria tanto lo que le uno partindo tanto lo que se puede más allá por hay que mawai y no huyo por lo inglés esa muy para no puede cambiar tanto de más allá ya mucho la huyo le tali N.E.O.C va esa sai por lo inglés muy Ja, aftai. O te loa mai ngā umai e pe a fui o nā tātou amatai, tātou ngā luenga, kele mea sa ta pui ma iai fui tapu. Ia, e fua i lunga i le tūlanga o leua ngā iai le haenga le nei. Ia, e pe on whai atu. Ia, e whesui ia i vāwea, ia sa mātou hui whautuanga maltu alalo i pāmia mal kabinet. Pe a whai e whaatupula ia i lātou ia ua AFIA. Ia po o se masalo mianga fo o i tua community matau tia la mai fa pena au ai e o tato uma ia e tua lo o fengtai pe on sa no tu lausa o le mea e fa aftai o le ma u o le tono isolation sites ia ai o lo nga mama i tua o ma fengtai lo le lo na winga ia e ke le ngisia ia inga o le ato e fa tu la ia ai mai se ai tūlanga i le maalofia mai le alofo i sa mātou whaamtalanga. If we have to go down into complete lockdown, o le vaenga ngā le whai mai ele, ia le vaenga lona lua, le pui puinga po le AMPA, alert level, ia ma le red, mea untot, ia ai mō le taimi nei, ia mea fo ila leo le mata i tūua, i le o vawe fo ila, tātou komiti se whautuanga whapena, ia se i vangana ua ba yatu i tūlanga o tau whaatino ai. Ia ai o vaenga nā o te ilo alto o te leo le tunu e whaafonga mai lo i tō i ngā mea whaapene tasi ara tala loka uma mea umi. Ia ai e iai ia vaenga tāu e tau o tintilo i ai. Ia ina ia mwhai ai o nā whaata oto le lei se tūlanga e lango le lei ai. Ia ni whai o mwhai al tātou kāpeneta. Ia ono se tu alalo fo i tu i nātu i komiti le taitai fono o le fono tele ia po o le fionga i le tai o le malo. No fionga whatu siri vaenga la ia nena mau e le sima. Tau nulo i mele vale le test, mo ai whenga whatoa test whanua whatoa mau. Lago first test ale on arrival. Whakataita tu loa te siri au tunga mai. First test le mau ai, ai te tanturu mo mua whai au tō siaki i tangata ia au mai o lātou mua e o mai Samoa. O i tangata ia na mua fōi o e se lātou talaanga le history sa positive i au te tālia o mai e lea pe o lea le talaanga o lātou i lātou tāu samana o mai hi au mai. O le pāse se nei, e lua se lau ono sfuru mo tupu tangata, o se lau ono fitu, e lisi na sau mua. O ia tangata na whaina sau mai tātou tāmura, kāsi na fitu sūtotu. Tele la tangata pera al mere chamo ai ese sina bo COVID le ato se no masina e de fensa ai tangata le ato tu e de fensa ai tangata testa ku e posti e le fensa ai tangata wala ho fa mai stadio per un short la ko PCR test rapid test e de fa no mato tutorial to rapid test on the to sensitivity and specificity my gene expert the fa ta to until to no passive so olvera le tangata ina complete mal te le olato on to requirements health
ia tau me le tau tia Omicron. They have to do this within 72 to 48 hours before departure. They have to some piki men malagare. Or on your way to the airport. Ngana ne by easily transmissible. Pero may ka maya lai o te may they ra ko le departure lounge. Ya ke o o le whaikanga le mere ka ngai o Omicron. Very transmissible. It's also a good transmit. I love it Delta. Po lenga na kere ko mo lunga i mengon mobility. Rate mobility, mai ka ko ke. Kau significance of mortality the original COVID le mali de ko ke. Onga ne vai ho. Yo ne ho ko ke le wa vaccination, fully vaccination. Ya ne mo ya mai. Ya ICU sesi be mo mari sesi. Langar ke de ko marco. Isi la ko morbid condition. Ke versuka. Ke le fa marco. For terminal like cancer. Ade ko po ya fo. Omicron. Ke tulanga fa penare. The minimum time there is South Aluna on a positive limited KOVITI19 AFIA for Alea, eu mai le awono masina rina tatu. Oise, oyaila se makopa. E tutu lola e mapeva, i masina talu ona mama le siamo na talia le tatu le yala to tausa. The fact that the history of positive movement. The se pasise le fichuto tau mai. No maua o KOVITI ya te se mata sana tene po se tem. Ele o yai ma se fa mo sa positive ko. Wala le la. Ai ka mai fa pe le na post. Fai kau role ke mi mo va. Mengongo masi. Within 30 days, my low departure. You have to have at least 3 consecutive tests negative, 7 days apart. 7 days apart. If I allow test 48 hours, I get it. Yalu como report leva. Hello? First repatriation flight for this year, and it's still not needed. And in my time, was still flight then, so I'm not Or first repatriation flight my New Zealand. Or that's still not needed. Ana vo ia tātou ngai flights ngai ei kai pera flight there ana nafi e sau e mai ei tangata ma toi whaafu iai o repatriation flight mua mai i Samoa nei mai New Zealand o le stona i nei la le lai tau no mai ei le lai whai e Tusitala au lea ua toi tolu po mo le taimiri nei ia ai se i mata i tū le ia le tūlanga o iai e le wela ua whangai oi le tātou mtanga ruenga o Foreign Affairs ia fisota inga ia mo tūlanga ia mai se ia i lantou vo i lele o le transit New Zealand sa wai I know the level 3 is more than 10, level 2 is 7 to 9, but he has nothing specific about 10 people isolation. Pero tanga ilia le committee to the review ole ona mau te vai ona valid wai le lau fai tau o tua vai nganai tonu 7 at least 7 cases in isolation and suspected communal transmission. O whaapunga ngai ko mo nga rongo winga la ele iai la se mea whaape uka ko masarungia o i tua o community.
ai pe ang fai ko le fta amatar nga le nga le fiong ai le fa ton sirio ngai ia po le sto na ia le sa ko va na isi ka ko fresh specimen ia o nga ia le fitu na inga ma salo bia lo o ku ia le fai ngata fa su ia ika ko kia I tulanga o levels ia po o mautino o tu ia ona langa mumu lo le tato ai ka ko ke fiso tai pe ai pulanga o ia ia I vai ngata itasi o lo fa tino I nga ro ngare na How confident are you guys in terms of preparations for worst case scenario? There is a community down. Encourage. We are 100% confident with what we have. Like our relationship with Kanga. Kira ka kola mai piko I ruma ai ngalo piko I kua. Penga merenga vesi e feme. Feme me ya su fa so ruma ko mai lusu kasi. I have conservative advice. Expect what it is and may change. So what the la le what we have, the trading we have started, what local Samoa fight preparation. All many people should give up for say delay by your there may PPEs, but we have a surplus to whatever official. Sata no foi enough it is supply. As the Senate. Ia le fa punga fa pe o le aingi faisa ia no te roti vi wan ne nga re ia le ai o tu foi o mo te me fa nga ai sai ai ko replenish wa mai ia o wa tu ia te tala fa so va to ai ko pa to no mata o tai taulanga tu mai I na fi man de mai le ai ia la wa ia ta tu ya la uta utu ni la wa ye ta la esta sen ringa ri tu ya o fa rua mai ala me ko ni ku ora si la me tu ai ni tu sa le no foi sa mo ko sanga ko ma Nea ka ko kui lama masere. Ko ngani me. Ka ko ngani lu fakat. Ole o kui nga ya hoina. Ngai kui nga fareko. Yang ko fa fo. O salo ayo ke ni ko ala fa ka se kui nga ke. Pai mau kui. O compromise le ko china esto se ka. Me fa na tui. Ya te ro tu na le nei ai ta tu AFIA ia quarantine sites ia pa ma mo le pasi just ko sua ko wo fa singa ka ngolo ka pala quarantine ese full na le number ese full la ia quarantine site where full for il capacity e full for il number of flight ala fa so ia ila to ia to sfulu la le I tantu isolation center le e nei tutua ia malesi va nga to iwa le fa to nei laus la o tua e tatu mala vale le faleolo fa mai o lo I faleolo o bito yuta ia lesi va nga lo tari mau pe to no tantu sites ale iwa le nikat but they were close contact I test le ale nikat so we need to follow up this luas Alale e te ka whanau tila nga iere koru ma le lua, ma le lima. Al su kasi le peko le kiki ia. Su tas masina. O le taimi nei. O le promise o New Zealand le whapea mai e tātou tui. Whapitoa mo le age group le 5 tausanga a sulua. Ia le alawa le ia o mai. Ai a o mai ho. Ia whapea na whai.
le pe fa mele o amata na vesi meta ka fai pusta le wo ye fo o le taimi ai tau nuku mai ai sa senga le ia amata ho le fai tata pusta tos o man fai unga komiti na ia lua recommendation se au mai ava pe o incomplete tu ye lua esto sene a le recommend mai a fai sa pusta le fai sa pe nga hoi o ngā Pfizer la ko is more an mRNA a le AstraZeneca e ti rau sa o mai le virus le lela ko se aku whakasi mea i ese o maua inga se mana si anga si di aku ro ne kas nā nea nau e ko ia e pita ia e le hai o mai kaka me le hai o aku ai o AstraZeneca ia mo sa imena se o kai me fai ele pusta ia fai do le o e musu lo lofi mai ke me gas ya le nga le ku ya nga ka ko fa nga vai ki fa sa de se fulu dua nga i su fit de fa ni la tu si te peres ta si ma si no fa consiglio o no ma ya lo ma no si ma ta ta ne pas ai le es fa mo ngan fa sem tu wai de o en mai o stadio le tu foi o stadio ia pepe even le lima tau sanga le tu foi o stadio ia e maratu a sausi le Fesili foi matali tanto ai fa lau ia a o fa fonga tapo i mai si o tanto tuno ia ma tau te tau fi foi ia e tātou te whiangai pēr ma tūlang whape nei a tātou iai whaingatā o le whaamai le nei o KOVITI. E le o mai loa fo ini aso e mai ai o le nganga mātou te tau mwhai atoi pēr tātou komiti tātou no ia tō a pēr tai ia o nei whaapole si o tātou tuno. E iei fo iwa henga e ono whaapole vale ai o nai o maumeo o whaamtalanga sala tua e saulunga o upena te whailangi ma vaenga ia ona whapapole ai leo le tuno ia meise o lo ia i fui tātou matua tausi ia na i whapapole i fuala tau o leo o whafonga maisi o tātou tuno ia o lo o malu pēr le tau mwhai atu o tātou komiti ia ma le mua au o le nei whamoe moe ulua tau sanga i le li fo mai nei ia ai meise o le matanga luenga o so i fo malolo ina ma na paanga ia o le nganga lea mai peifo fai atu o lo toa pea ia mau mātou talitonu o kako pui nga uma o lo wha ngā ioi ia mai inga ma vaenga o lo wha tino ele nei ngā luenga ia o lo o mātou te toa ai ia o lo o wha tino ele tūlanga ia e o iai le malosi ia masele lei o lo tau mwhai ai ina ia malu pesi o tātou tunu a mātou te wha atu Samoa ia mātou te mō mia pēr le tārsanga mōlia ia tātou no manu pēr i le tua e whesosani mai ta ia pēsi o tātou tunu